SSB Hotel, how can I help you? Hello, maayong adlaw. Ako si Ana Flores. Pwede ko magpa-reserve og kwarto? Maayong adlaw pod, Ma'am Ana. Oh, pila ka gabi ang imong stay? Tulo ka gabi palihog. Kanus magsugod ang imong stay, ma'am? Sugod karon Abril 15. Single room or double room, ma'am? Double room palihog. Ang presyo sa double room kay 2,500 pesos kada gabi. Total sa tulo ka gabi, 7,500 pesos. Gusto ba nimong i-book karon, ma'am, para masiguro ang imong kwarto? Oh, palihog. Pwede nimo ihatag ang imong numero sa telepono, ma'am? Oh, 0917-123-4567. Salamat kaayo, Ma'am Ana. Ang imong kwarto gi-reserve na nako. Pangalan, Ma'am Ana Flores sa SSB Hotel. Salamat. Bye-bye. Salamat put, ma'am. Bye!